Deputy Chief Executive Member DYCM ke Khasi Autonomous District Council KHADC uba pensengan NCM mendakasnya ulahiyar senong ston bermanjuri pegajik terekam kaying besar jangka District Council Code kepadaan hanong ston West Khasi Hill District. Abekiran sekelap petai kubor hadin kajing jurip uba api NCM ulong bagajing wan jengu galang manpet kajing terekam hapok District Council Code kata nadu ki kamera terekam ke courtroom bat kwe kajing terekam. Susu ulang ru kumbala lang mentah ka District Council Code hanong ston kayo ki case kumba arpo teli hakasi singi bat lai don kamru bandang penklan nya kajing don kinong tray ban pensok kajing tray kam la kalong hapo code bat hapo ka tax hakan ka singi la don lang ru ikong SB light thma ibedei judge ka KHADC ikong V Mauli first class magistrate uba MG nong sit superintendent of professional tax nong ston ki officer na law department bat kwe Kali Judge Dr. Khasi Autonomous District Council Pengai Thma Yoksa Dingina po Law Department Midu na po CMD Iwan Klang may bonus toy na gabanda Bang Judi Wiki Hidon Kam Yung Kapur Bang Midu na tax na Sampai TV by Kapur Dunia Hangga Operation na Gusto Majar Kuwait Din Bangla po di magistrate aman lagi district kota baru mga sutu menta na tong di magistrate kami ba ikes ko yung mga aspa tam ne kemudian dia ngumui haman sim ya aku absolut yes kita mari yang ni long na kaban peti yang don kam di tiga di kamera terekam kapur room batwi dua komputer aja ni berarti nongkrong Idon kam di ban kampung pan susu dia nang ba kan pensuk na bentang put kemudian ada tax kan idon kam ban hai kan bisa kompon namara wa idon kam kan nang ba kan pensuk ini nang penting Sir, kung kiba kung gino sa